Kad doneseš nožom, nožom, a ne električnim. Parom, samo parom. Ima li električnim? Pomeni se malo pozadi da može radi. A sad vreme, on dobijem koliko. Da je to sve. Tamo gleda sada plan. Dobre! Krenule! Hvala mi auto u kome. Najbolje su što ih ne zatvara. Leta su otvorena. Sve. To je čudo. Ti znaš da kad pomeriš kako se one izlaze, mrdaju. Opet ne spuštaš. Opet ne spuštaš. Pa ne spuštaš za tri. Ne spuštaš to. Ona gleda na a za pet spuštaš opet ipak kako se ljulja. Žiko, danas dobija stvarno komesa. Danas ti najjači, slušaj, ovdje ljudi te gledaju. 100 godine čekaj. Aje, Žiko, prase sigurno mora kačiti, ali kasnije. Mora ga slika, neće da vere ni sam po sebi. Ja pomoć. Mora jedan da radi, ja. Ja sve ovo pravim kako. Da li imamo puno? Da li imamo puno jedno stvar? Ja samo možem se staviti. Kamion ide se nema. Najbitnija priča je njemu radnik na funkciji samo. Interesirao radnik. Kako se to stvara? Očina tamo, kada vrši to zadnje. A kada tuda ne sluša, nema svađenje sa ženom dok dižeš koš. Nema! A ovog sape gore, ja izvini.
sad ovdje možete vrtiti kako hoćete. Evo kreneš ovako, onako, da sve ne bude ovako. Dobre, čala, ajde. A ovdje? Luder, možda se sad? Skroz gore i onda se lovi. I vrati ga skroz. Stiži još gore. Ovo se baš prvi red ostavi. Ajde. Ovo majstora. I tako dalje, tako dalje. Ovo je polako, polako. I to je cijela priča. Može to i one kamion kad radi ne izlaze, ne ima šansu, ništa se ne dešava zaista. Ja sam bio na pumpi, sve je to paljeno, ne ja sam to na Gdje si došli, kada si stigo? Kako si? Evo, ti probao tamo. Radi se, ja sam radio sam 6 kila. Dobro te platili. A onda da. Bar znam da si radio. Neki ovdje rade dosta. Koliko stavio u kamion? Ne više. Da može tako da ide, ima ovaj skorec, ima otvoren, a to ne može ovo, ako ne najlepše tolari, da ne bi se spasio od ove nalepke, dve, one velike, one tačno stanu. Kamion je 245, one je 243, 242. Dobro. Od dve palete, to mi je najlakše. Dve palete po 5, super, 10, a onda to su 10. I onda dva reda po 4, 8, 20, 35, njega stane najlakše. A koliko, zar ne mogu 7 puta 5 da stavim? Mogle bi tako, to je 35, ali to je jedno više. Ali, šta ja znam, evo ja... Bolje kad su sve palete iste, šta? Sve palete iste uvijek. Ja sam malo kod ovog Federovog učenika, kod ovog koji pravi opremu, vidio ove palete, dobila ću preko. Ili kaj da probamo, možda to ne mnogo plovati. A što da podjeti to? Nije. Ali ne zatvaram ih, nema se za mrtvo. Gledajte, ne mogu jedan cijeli dan da vidim. Jedino ako nešto lupa, nešto zlači, Htjeli bi ni znati. Ja, ne, moje ne bi kao, nek htjeli od našeg. Ja sam napak suzim s ono moje životinje, bi možda ljudi počela jedan život. A, se zepame. Ja bi ovo napravio cijelu kuću. Ne bi još se razmišljao. Ni malo. Ovo je jedna sama I onda ja sam ovdje ispustao ovdje. Znaš, ovo. Na ovu stranu ide lepo, ide polako, fino i ne teka. Na tu stranu očito mi spuste. Ovo je teka i to daje kako to. Mislim, ovo je koliko gvažurija tu stizali. Vidi da ova dizelica diže ovo kočara. Nije ostavila malo ovaj profil na sredini. Na te male dužine 1000 imamo. A na one najduže, na 5 metra. To je to. To je, nema